injabulo ngambona edlula lapha kwelakithi eBhalito hey inkosi yezulu nomhlaba ifaka ikepisi baNazaretha ayibona Nkosi ngafonelwa enye insizwa ngisemsebenzini lensizwa yangifonela yathi hey ngena ku WhatsApp ngiyaxolisa mangene WhatsApp yenza lento ekuthiwa i-video call maNazaretha amahle mangithi ngiyabuka lapha kuma skeletors niyawazi ama skeletors hey insizwa niyawazi ama skeletors abona uma itebhiso ihambelayo ama skeletors sinonyazi phela bancwela ayibona Nkosi kwathi uNazaretha mangisambo mangithi ngene efonini yami ngiyayibuka indaba enkulu uNazaretha ngiyambona uNkulunkulu ufayika ikepisi emnyama ayibona Nkosi ufayika ikepisi emnyama mangikhumbula kahle isikhathi bafowethu wayengakashayi u4 ngangisemsebenzini wayengakashayi u4 isikhathi sokuthi ngiphume kwakusela phana ko 3:15 ngathi mangithi ngiyayibuka lento le ngathi uShembe ula la ngalinganisa ngani ukuthi le ndawo yalana ngiyazi kodwa nje mhlawumbe njengesigxobo lesesilapha esikhulu uShembe ula mina angikwazi ukuya kuyena hayi akwazi eMaNazaretha ngenza indaba enkulu ngalelanga lelana ngaphuma isikhathi singashayile ngaphuma isikhathi singashayile umlungu wathi mayithi yangibuza wangibuza ngesingisi ngisho ukuthi wangibuza kanjani kodwa wangibuza ngesingisi ngathi hey ngiyahamba mina wami umlungu wangibuka wathi hey wena shoti bangibiza ngoshoti emsebenzini bangibiza ngoshoti emsebenzini ngabuka lento ukuthi mangiloku ngibatshela ukuthi ngumakhula kancane umlungu nalento makhula kancane hey uyayibamba kudala kodwa mamithi ngushoti mawuyiNazaretha insizwa ofanele uhlakanipha ayibona Nkosi mawuyiNazaretha futhi bafowethu kunento engicela ukuthi siyenze bafowethu bosihlalo bama bakhona nani bafowethu eniphethe umbukiso ohamba kakhulu bafowethu asizwaneni nokugeza bafowethu sizinsizwa nje sithi niyabona unyazi ukuthi lunjani unyazi uyazi mawubona uNkulunkulu wethu edlula kube sengathi ungangadela umuntu kube sengathi ungangadela umuntu manje nathi insizwa bafowethu amanzi bafowethu yabona ibandla lele sikulona kuthiwa sizinsizwa zani zenhlanzeko hayo gingqitshe siyinsizwa zenhlanzeko bafowethu amanzi bafowethu abalulekile emzini ngiyimemeze lento lena kodwa angifuni phela bazizibecabanga abantu ngathi sizwani nendlengwenya kanti hayi siyashaya manje kodwa nje insizwa bafowethu ngiyacela naseyinsizweni ezincane bafowethu kulaba abasibhekile nisifake leso sikole leso sokugeza ethempelini nje ngiyashola ngisho ukuthi ngibeka umthetho ethempelini nje kukhanga kuthiwa hayi ukizile ngiyayibona leyo nto bancane iyosenza lento leni ukuthi sibe bakhulu kakhulu ngoba abantu abangaphandle bayasibona bayasithanda kodwa bangagezile wena hayi kufana noma siza la esontweni bafowethu vese asiphume emakhaya afanayo eminyaka kodwa mfowethu qikelela ukwasha ishethi lakho amen mawunganali ishethi unalokho nakho uqikelela ukuthi uyakwasha uyazi kunzima ungibhulela umuntu oyinkinga ngingaba nento uthola ukuthi sincane kumina mfowethu kodwa ngoba ngiyakwazi kodwa bafowethu asigezeni bafowethu niyasibona ukuthi sibahle kanjani kufana nemqhele esiyigqokile neMnazaretha bukanje sila ethempelini sibahle kanjani ayikho into edlula lela emhlabeni amen maNazaretha bengikhuluma umsebenzi kaNkuluNkulu ngingaze ngiboshe ezulwini mina uShembe ungenzela isimanga bangcwele la engisebenza khona bangithanda belungu hey angazi ukuthi ngingafanisa nani sibaningi kodwa mina engimncane emsebenzini kodwa belungu bevele bethe ishoti hey I love you yeyizwe leyo maNazaretha angisho ukuthi ngiyakhomika kodwa ngikhuluma into yasezulwini bangcwele ukuthi uma umthanda uShembe noShembe uyokuthanda bavele uyabona nje ukuthi December kanje mina ngisebenza e-private school maNazaretha la ngisebenza khona njoba sekuvalwa nje izikole kanjena belungu hey ubona umabhelunje lapha emotweni ukuthi hey lo mlungu ngathi uphethe into enhle lapha bevele bethi where is shorty ngivele ngithi hayi come this side ngingala la ngitholakala ngakhona sengize ngabeka igama lami eminyango welentuza yami ngenqede kodwa eminyango welentuza yami ngobani bafowethu ngoShembe uMshembe bafowethu umthanda ngeqiniso uyakwenzela izinto ungampretend uShembe akamfuni umuntu omprethendayo mawumthanda mthande ngeqiniso uma ungamthanda ngazi ukuthi ke kwenzakalani ngawo kodwa uShembe maNazaretha ungenzela isimanga abelungu emsebenzini angiyekele abelungu kodwa uShembe maNazaretha ngimbonile evusa ubaba engasekho ubaba ongizalayo
engasekho emhlabeni kuyayithiwe uma ukhula ubokhulu ukhule uqikelele ukubaphatha kahle abanye abantu abaseduze kwakho. Kwenzeka indaba enkulu maNazaretha ngangihleli nobaba u2009 unyaka wonke ubaba ngisho noma undlula umbhedo wongombhula nje naye awe ngale. Ngendlela wayengasekho ngayo maNazaretha kodwa ngoba uShembe angizange ngidede kuyena angizange ngimkhohle ngangilokhu ngicela ngithi Shembe khumbula ubaba wami. Kwathi noma sengasekho maNazaretha sehambile wayesibhedlela kwafika abanye abantu abangekho kulenkolo lesikuyona ngiyacela uShembe ukuthi angiphi inhliziyo yokubathethelela. Kwafika abanye abantu ngihlele ekhaya ngingedwa umndeni kamkhulu umningi umkhulu kodwa bekho abantu abafika basekhaya kwakuyimina nobaba kuphela. Kwafika abanye abantu abangekho kuloku kukholwa bathi mfana sizokududuza namhlanje ubaba wakhe akekho emhlabeni udlulile esibhedlela. Ngadideka ngangisemncane ngadideka ngathula kodwa ngangazi ukuthi kwenze njani ngathi ayikulungile. Kodwa kwaphela usuku lokuqala kokwelesibili uShembe wazenza izimanga maNazaretha ngathi ngiyambona ubaba wangena eminyango wezelekaya. Ngoshembe maNazaretha sengahlela ngezantsi bafowethu uShembe simthanda sandane nathi bafowethu noma sibonane indleleni sidlalisane kahle noma sibonane indleleni sidlalisane kahle ngendlela yokukholo ninganqeni ukudlalisa ngekhephi juice hayi ngedrink Coca-Cola akudlalise ngento emnandi indlalisuthi. Ngimzwile umshumayeli ethi yena ujabula yini Red Bull hayi umshumayeli Parmalat nathi asekho ko Red Bull Parmalat ayibonge lento maNazaretha ngicela ukwehlela nezami uNkulunkulu akusizele.